Adda kami Manen, dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area. Now, yan, okay na po. Yan.
Once again, good Maya. afternoon kadagiti. Nag-disconnect iso na DJ audio trans interface ta. So awan ti mga. So once again, good afternoon to everyone. Aninang Abel, hello sa inyong dalawa and all listeners. And thank you so much kadagiti anak mo for inviting us to be a part of your grand secret celebration of your 68th birthday. Once again from the 4-decade duo, from your family. Ayan, ta family na ka, Ninang Abel. Belated happy birthday and more blessings and more tour to come together with Ninong. Ayan. Napay ti kablaong balong. Mga tayo si-share ko. Ayan. May audio na po. Pasensya na sa mga nauna. Doon sa aming YouTube. Odi Sol Sabado. Hello, Kabsat. John Odi po from Atwater Village, Los Angeles, California. Kita man lang. Nakaadayo kami manan. Ada kami manan kadagiti para bangon dita US. Ano ti makunam? Go, partakam. Audio po awan. Adda na po. Yan. Nota ko man ni Jano kat. Ako pwede message na dito Facebook ko Naka-freeze tayo. Okay na? Madi. Okay nga rin, opening piece para kadatoy amin. I don't want it big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm. With everything new, 'cause now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. I guess, tapos natin bumababas din. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Okay, that's it. The song called I'd Rather Have You. Apo ulitan mi. I'd Rather Have You haan nga Big Diamond. Ayan. As the other people says. Ayan. Kunada idikat Big Diamond. Diamond. Pati si kami, naalilaw kami DJ nga title Big Diamond. Ayan, aramid man apo. Dagitay ko nag-remix after remixing a song kat sa baliwan na di title na. Amo di remix, di ka na di tug ko na medyo natagtagari takidag na ti bass na pero mapukawan da jay essence iti arrangement ti music gaputi very loud ti pamayan da ti bass na Yan ni Garage Craft pa na mga pangal daw yung karuba pasyarat man dagiti kalaguron minga dito yung Villa Concepcion Rojas Isabela nga kanta kiti General Assembly. Ayan. And nagpintas si boss yung odwa. Thank you po. Listen and watch you a lot from Odi
Sabado. Oh, this Ayan. Sabado. Hello to Auntie Margie Moises. Mhm. Hello po, pabati po naman ang anak ko na si Josephine Felix ng happy birthday sa kanya. Mag-ingat ka palagi, anak. Nandito lang ako palagi sa iyo. I love you from Rebecca Montemor. Wow, ngarod, pasarunwan tang atagos, detang. Nabayagan biyak kuwa di tan nagkita. Aldaw ken rabi iya paspasung aden ka. Jakon mas baalan tuy iliw ko ken ka sumangpet ka kadin. Patgek asa niya ka. Pimanaw ka latang na di ka nagpakada. Napanam alugar di ka pa'y imbaga. Nuwan at ginuram nga inaramid ko adi mo kinaya. Ken di ka ginusto. No iti mo malem kesyak kay agmay maysa. Si papan ni midakti abay jay tawa. No adda lumabas salsalod sudan kang inti ayan mo biyag ko. Di damet ibaga. No syaktot pumusay kesyak tay sumina. Dawatek o biyag ko sumangpet kanto kuman. Tau may munto kita enti nagbanagan na di inay ayat mo. Ngain ka inulila. Ket siyak tay agmay maysa. Si papan ni medakti abay jay tawa. No adda lumabas salsalud sudan kang imti ayan mo biyag ko. Di damet ibaga. No syaktot pumusay ket siyak tay sumina. Dawatek o biyag ko sumangpet kanto kuma. Tau may munto kita enti nagbanagan na di inay ayat mo. Ngaing ka inulila. Ayan, pabati man kini dating ang Kapitan May. Dito sa Sagana, Santiago City ni Abel de la Cruz sa Giyaman po. Naglaing kayo nga talaga nga kumanta. Makaparagsak nga denggan kana ni Azen de la Cruz. Thank you so much, Azen. And sabi ko mata, di kayo mamumang agbuy-buya kada kami, agdingdingeg. Ket ko na nanikap sa Alice Ligayo Lazaro. Good day, kumpare. Ako kata, ikanta ti background music. Good day, kumpare. Ko na dito eh. And a blessed Sunday. Request ko man na kantang in the beginning. I was inspired by that song and sanctified my spirit. Salamat. And unfortunately, trying to recall this song apot, it was long time ago. Hindi nang ko atoy. I was around grade 4, if I'm not mistaken. Idi damo nga nang dating nga kanta kat hangko malagi pon ti tono na, but give us time ta tiraem men to daytoy in the beginning. Something like this kat kata ikanta iti introduction. In the beginning, only the earth, the heaven, the hills,
something like that. Okay, kanta hindi ko ta. Kanta kami ti time ta practice and minto da ta. With the better version. In the beginning. The bininging. Kasla ni Victor Woods sa kanong making kanta. Okay, next week. Promise. We can do that. We will do that. Okay, Jamfred Testamental, nagmayat agdingig kantayo habang agkap-kape. Okay. Thank you. And anang arod, tika imo nga ikape nga sonata aside from 200 Mbps mga biruken dito yan. Okay, tirain man pa ulit dati may isang sonata. Dito'y panurot ko nga agrayo to'y sadya no mapagbalik mo diamante jay bukel ti salamagi ay wen manang jakon nagkita-kit amang iyawan ken kaday to'y bagi bituin ajo kas-kasuka di pusuken nakin ay naman ang oray di kan agar areng syakti mangibaga asikat ay ayate Don't worry, Kabsa Nilda. Okay. We'll see you soon, ngem. Until now, we are waiting for the itinerary. Kano, anang alda o anang oras. Iti meeting tayo. Nung masukdal mo, nasla kabulan. Kasi korona, kaniya kapagdatunan. Laglagi pen, asikan tay kapat, ganito'y biyag ko. Ingat kalibusanan nung matilim mo atap nga alimukin kasi regalong nga inakabalbalayen when manang si kantay inaksurutan na pakitungtungan ken kapinpinunganen ngam muawan di matupal mo Masuk
Diretso sa nata karuba. Anyang arag raksa, riknang kentuy riknag, nagpanag men laeng, daydi ayan ayan, tinagtagibit ka, iti nabaybayan, intasin ang wadan, tapnong di mawaswas, daytoy tinapiling, aldaw napnuang gasat, apan nakatungpal, di arapan, tariken sa patang, adin tumauman, pinagsining galog, tibker kawar naya, agraksaktan ngarud ket intadang gaya na dawa kagasahan, kukwa mo tuy pusok kararwa kendik nakingganat panumpalan, ikar-kararag tagya buwan marswa nga inatasalwadan, tatap nung nagnayon sa gitnayan ayat aldaw masangwanan, yawat ko tuy bagik kararwa kendik naktasiksikan tagayuan, pusok ti ikot amagramot ti biyak ko ayat at tapok